Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Shout out kada kayo amin anaaya tamang tartaraway. Karang iti drama mi nga unay daytan kaka. Anaraar tinamnama. Ken Kamanong Roger. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan nga inikam pinauluan. Part 5, ang pagbabalik. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Tapanammanay bakit agkararwar ka? Kasla kalabalasang at ilapapanam. Apay dakas nagkarapanak ka dagiti nasisingpet agagayim ka. Dagiti mapagtalkan agagayim ka. Sa bagay, same birds flock together. Ay, nagdidisinti kaming tupay. E bagam ke den ngagkakaburik kami. Apay, ampang kami, iti panagkitkitam. What? Just kikabati siyang imbaga kayang ampang kayo. Di ko na agkakaburik kayo. Anya ti kayat mo sa uniti dayta. Agpapada kayo asip-sip simulat sa Paul. Bante, simulat sa pool nga. Apay, minahal nak simulat sa Paul. No nagbabay ka iday. Kanyat pagaw-awatam. Simulat sa pool ko na mat. Jay, kanta ni Imelda dayta. Simulat sa Paul, mahal kita. Nalalaman mo, walang-wala sa loob ka. Naiiwanan mo, Jay! Stop. Agraraman ka mo na bakbakitan. Di kaya't ko asawan iti simulat sa Paul. Kat manipod pa'y anggad nga wa nagbaliwam. Dahil talamang lok-loko ti amam. Kan mangul-ulbod. Kas ka namang sip-sip-sip iti pada mataaw. Nagpartakan na taima man nagdiso iti ropa kakaslaki mat. Di nag-insulto na kasta. Tawan san-santot tap na mom. Tiraak amin nga bidok. Dahito'y matiguroon. Naan ay inarabis nakmat. Dahito'y nginaramid mo. Ang sinatan! Agraraman nga pasog daw. Sige, umawar ka. Ha? Ay, imawag ti amamken ka kat nagipulong, anak. Anya? Imbaga na ngay napak. Ay, ko anak. Saan na pudno makisinaken ko na? Adak lang dito'y balay. Danag munay Ay na anak ko ayadyak kayat agumura ka. Aun gayam, kumusta ngay mo dagiti taraken mo abakas dita? Agsauda ka din. What? Ha? Ay ko na nagsaudan. Anya? Napartak nga umatidog dagiti kukuda? Aun gayam anya. Ti trabahom gayam kat mangkuko ka dagiti bakas. No problem, anak ko. Saan na ka pumanaw? Saan kun atutupan ti amam? Kanya? Siyak tinauyaw? Sigaki di mo? May isturbukan ko na. O di i-off mo ti cellphone mo. Awan parikot dito'y balay. Dinggag amin yung bagan ni tatang mo. Sige, bye-bye. Love you, anak. Ay, suglyak kumapatultulan ni Binong. Ngam nagkariak mo't kinimindang anak may asaan kun atutupan. Just kikiday. Onay daytan kaka. Jak kaya tiriri Isungay niyo man ko iti anak ta tinapasamak.
Pinimbaga mga men nga kakaburik kami. Isu ati amok, kat ag kakaburik ang mababa ang lipan. Gayam, sip-sip manipod ang good. Makapainsulto ka mulata. Bakit? Sursurum latan nga klunan ti kinapudnaw akasta ka. No di mo kaya ti maawagan iti kasta, agbalbaliw kan. Rumwarak laeng nga doon na sab. Papanamaya talaga. Inak iti ayan ni Delyaw. Dahil sigod nga scriptwriter mo. Kat naawan mo't ti drama production mo, panaapaw. Pagsurata manan, tamang ibangon ka manan, iti sabali a drama production mo. Nakaadukan. San ko pagsuratan? Sumrukak iti drama production na. Ha? Asensado nga roon tadamat gaya man drama production na. Kat ita, sakamat, ti makitrabaho kan ko na. Apay dakas, Kababain amin nga aramidam bakit siyak ti matay iti baen. anyat dakas na ngay. Sika ti bus na ini, ita, isumatan ti bus mao. Trabaho laeng lakay. Jak ibain da kita. Sa bagay, tatakmon ti balat nuang nakakulkul ba ito. Sana makarik na iti sakit nga ore sa plitam. Kasta, nagitay puskol kudel. Nya. Ay na, maarabis ka manengyam. Nagkariak tumutiti anak ta adikan tutupan. Ay unay daytan ka. Anyat kunayo angkan. Sumurek niyan ti tisang kas empleyado ni Dilyaw. Daytay scriptwriter na amang oray iti isusubre jay drama production nga inikat ni Ma'am Kure. Wain, asin sa daon. Adan ka bukbukudan na drama production. Kababay na. Nakadlaw anay kat sana na may subli ti production na. Gapo ka iti anomalya wano nagbidbidutan na pa naglablabas. Wan nga raw. Sakti mababain ka ni Dilyaw. Mangnamnama ide nga agsubli a writer ni Antem. Takunana nga orayin na ti itad ni Kure nga increase. Tagayam pinarparbaw. Ulbawd ni Antem baraw. Unaro ng kal. Adaw kal alilawon na. Agkarabisto mo't nga raw. Agam, sana pulo sa mabain. Kudil nuang nga raw ng kal. Patsam nga awatan ni Dilyaw. Awatan na. Basit lang mati talents na. Kan awan writer na. Pagsuratan na niyan time. Un kata. Anyat amo na nga na diyang agsurat. Amo yung angkal. Awan atrasan niyan ti. Awat nga oray di nakabalan. Ay sa bagay. Kasta ti kudil nuang. Sana makarik na apulos. Kasla kimalyo arupa. Kan kimalyo arik na. Ay just kikit day. Una day tanka ka. Ang apply ka tao kuno empleyado. Apay dakas, inawat kan tupay ide, idi sikatag kasapulan iti trabaho. Agsinger kayaon, itinaimbaga na ka. Apay, sisingiran, tinaimbaga na ka. What? Saan mo takasta? Ang kayat kumatiag drama kan agsurat, ta isumot ti birbirukam. Amo yung around. Kaamok ta nadaanak mo't iti drama production ni day. Ngam napuglaan ngamen. Ano mo ati experience ka? Yay to pa'y writer mo amay sakit katiliw mo't. Tila kabastusan ngay sursura na. Ni Cardaw. Ragsak na dayay. Kan angaw na lang dagijay ko nam abinabastaos na sursurat na. Ulitag na natisang. Naragsak lang nga tao. Di kun ko na makatiliw a writer ka. Ni Cardaw. Ngam maditikas jay.
Awan laket agin innungot parparang nakas kada kumpurmi pa'y abinabastos. Baga mo ngamin ta sa nakas delatan ti sursura na, nagalas. Aguray ka nanati siya. Amangan no nalipata maon as aktibos ditaoy. Kat agap apply ka pa'y laan. Ha? Di ka pa'y lainaw awat. Ngam naturturay ka matan ngam siya. Mandaran nakmatan. Ay saan mo't? Unay mo day tada kinasintir mo dilyaw. Nagbalin ka la abos, sintir ka matan. Apay nga taakas ta ti tao. Mumatulay ti apagkikit. Kunamlan adan ijay labos ti langit. Nadaytan kaka. Ay, kaano ka matngay amang rugay ka na bilyaw? Awan mo't day ja tao? Ay, amukaon. Di na kainawatan niya. Taam na ngamin ang nalalaingak ng iso. Di ko namkit day, kat amunan ti kilatis mo. Mangrugi ka man nga tanbinong. Ay na, no sa anak laan nagkari iti anak taadi kan tutupan. Jak laamon, ti pakay salsalatam ditan ibabor ka. Anya, ay, saan mo latamay kati kinalastog mo bakay? Agsubli-subli ti mading ugalim. May bagay talaga kin kati ang pagbabalay. Anya? Binalik-balikan mo. Ay, kaano ka di talaga tipud-pud no pa nagbalbaliw mo bakay? Dinakman ko tiburon binong tanasakit tinagom ko kinidilyaw. Di nakalainawat. Agsakitan tinagom mo. Alangan matngawatin na ka no nagadudan nga empleyado na. Awan mabati aparakin kuanan no ibunong namin kada kayo tikita ti production na. At least, nidilyo kat sa nakaskin ka buwakaw. Iwaras na ti grasya. Si kakit sakbabam amin na pagsayatan. Bukodam. Pati-parti ti lalaki kat buwakawam. Naidaytan ka. Kumusta nga ni Antay Romel? Anya ti pamadakas na kanyak. Pamadakas? Why? Kasano nga nga da pamadakas na kan ka? Amok nga minan yan time. Ano at dadi na kinayat iti may sa tao kat ikismis na. Amok nga amom rayta Romel. Ay, awan amok iti dayta dilyaw. Jak bibiyang nagiti kakasta abanak. Awan maghanap ko no pakibiyangak ti transaksyon yan tay. Nasayaat man, wano dakas. Kasto nga main, tinapasamak. Imay nag-apply, kat mangisuro mo taon, kan mandarang nakmataon. Kasta kaya? Uray asinaw, kan sadinaw, awan ti kasta. Yak pa'y nakapot, ti kasta dilyaw. Apply pa'y laan, kat mandarang nakitdain, abang bagak ka na, di writer ka, inuyaw na pa'y Imbaga na akatilew, kan saan ka na makasurat, no sana pinabastos. Kasta timbaga ni antiken ka? Why? Iso ako na, abaliwan ng tuntag sublay, tanasakit ti ulaw kan kuana. Sa bagay, maawatan ka dilyaw. Kan masigurado, kag subli ni ante nga umay makisarita kan ka. O mga namabainan. Ay, awan iti bokabularyo na rita. Awan rita bain-bain kan ko na. Kulkudil, tiyada kan yantay. Uray kita. Nadaytan, kaka. Papanamanain katagtugtudaw. Di ka nagtaltal na.
Patultulan kan san binaw. Adyan tumot karik iti anak ta. Apay manay. Kasla ak matla ubingan ngawan ang muna kasasaom. Papa naman na, hindi ka nagtaltal na. Kung kunam ka din langgong. Isumay. Rumwar ka manay. Kinakagsapul iti panggada ka. Sa dinaw. Agsubli ak iti opisina ni Delyaw, takasaritak manan. Ipilit mo tabagay. Kasta ka day. Ipamulat ko kwa na ang nagbidot iti atap na maikontra kanyak. Day, talamang daldalos itinagan mo. Tamaw. Ammo na kamutlangan. May ayata, nagdagsin ti daram kanyak. Kasla akla kalaban mo. Saan ba takasta? Bakit? Ti kalaban ko lang katidakas sa kababalin mo. Sana si ka. Isumala nga. Siyaktan ti ugalik kat may maysa. Mutsalang. Alangan mo't ati ugalik kat adakin ni Delyaw, wano adakin ni Pulano. Kahit kailan kat pilosopo ka abakit. Nagalas ti pilosopo abakit. Mayarik day ti awan manak nakem na. Ay na! Di mo idiso talayat mo. No di mo kaya ti madaksan iti anak ta. Agkumplot kayong agama. Kay kayat nakangamen. Wala ka na saya at ti panagot-utek ka. Sa anak agamrod. Sa anak nga ulbod. Sa anak asuker. Sa anak chismosa. Husod! Ay, manaktak! Simiw tayo. Kaano nga tangagbalbalim ni Tisang? Unay day tangkaka. Anak mudkit ada ka sa tao na no. Man nakaawat ak mudkit sa amaawatan kayaw. Ilang jak kaya katay tao magpakalaing launay. Tatay filingiraw kada filingira. Ha? Kwa? Kung naman nakaawat ka, Barok, kun kunamat, mawatan na. No, kasta, awatin na kun drama kan, agsurat. Ikan kayaw ti kundaway na na. Ngamsakbay ama i-record ti script yaw. Kitaan pa'y anay bang. Anya? Sigod ako nagsursurat kita manan. Jay to pa'y katili o writer mo. Katila may sursura na. Kaya mo. Ay na, ingaraw yung manan. Ingaraw yung manan. Ay, pasensyaan na kun Barok. Parwar mo nga, minanalalaing jay nabibit pa'y writer mo. Ngam siya kadudoogan. Di ay amaw. Asabali itang ti style. Sabali mo ti style iday. Obsulitan ti style yaw. Da anan. Ti kabarwanan ti kasapulan nita. Nangitim ako na at trendeng. Kaya't mo asawon, Delyaw, dagiti binabastos ti trendeng. Nagita ti agklik. Ay unay daytan kaka. Ang amjak imbaga ngagsurat kaya o iti binabastaws. Ha? Unay daytan kaka? Amo yun, ti. Ita panawan, dance with the music. Panawon ti sala, tiket mo asawan. Agsala-sala kidain. Ay, ti kayat asawan ti ka anak ang bakat. Kat amam ti makibagay iti uray anya kita ti tao. Iti kasta, awan maparnoy agulaw, wano di pa nagkikinaawatan. Ha? Surutam amin na kayat ti busmaw. Basta saan lakit ding aglabsing iti naimbag akababalay. Anya? Makisama ka. Agpakasayaat ka. Agdisinti ka. Tapno raumanda ka. Nalakamot lang aramidan day tante. Kaya mo yan, ikaw pa. Sana all. Pudnaw, ti kunati ka nakambakay. Nalakalang aramidem tinaimbag. Numarik nam adumakas manan ti kababalin mau, labanam na ita. Ti panunuto makanayaw kat kinaimbag, saan ka ta kinadakas. Ha?
Kabaalam daytan ti kunak manen. Ala ang araw, ikarigatak man nga agpaisaw. Very good. Kasta ti may parbag. Aramida matalaga. Iti kasta. Awan rumso a problema. Unay daytat kaka. Uy, nanati siyang, awan kasi tinaimbag a kababalin. No nasayaat ka, awan gumurguraken ka. Tal na ken ragsak ti maadda. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ara pauluan. Part 5, ang pagbabalik. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ami.